Ngibingelele ngiphinde nginamukele kule channel ke Esimanzonzo enilethela zonke izindaba zezwe ehamba phambili ke njengamanje ke lihlehliselwe ke umhla ka-30 ke January ke icala lowesifazane owayezama ke ukushisa lapha ke isoka lakhe ngalo ke isonto leli esibuya kulona. Le ntombazana ke kuthiwa yakagumede isolo ke ngokushisa ke ibuilding lapha ke eGoli ngalo ke isonto evikini ke esibuya kulona. Kushone ke khona ke kuyona ke liyangozi ke yashisa khona ke umlilo kuleli bhilidi kwashona ke abantu ke ababili owazibonela ke noma ke onolwazi ngayo ke le ntombazane yakagumede ke eyayishisa lapha ke uthi ke le ntokazi yayizama ke ukushisa indlu yesoka layo kanye nesoka phakathi okwakuthi ke isoka lalingekho ke kodwa ngephakathi yona ke kwabe sekushona ke abantu ke abaseceleni okwabalo khona ke abantu ke ababili abashona kuyona ke lengozi ke yomlilo eyaba lapha ke eGoli ke ukuyinto ke esevamisile ke vele ukwenzeka lapha ke endaweni yaseGoli ke ukuthi kuvele kuqhubeke umlilo noma kube khona ke abashisa ke wona ke umlilo njengayo ke le ntombazane ke edale ke umonakalo omkhulu ke kuona wonke lama building ashile lapha ke eGoli. Hlala ke uzinze ke mbukeli ke ngiza nezinye ke izindaba ezivutha uphondo lapha ke kuyona ke le channel yakho ke enkulu ke Esimanzonzo esinilethela zonke izindaba zezwe ke siyabona.